Գուշտը դար յովոն, Դա նոհիա յովոն։ չանտոն, 900 տոն սոլոնա։ նստատոն, Հա։ գովաս խժում, Գովաս ֆիկր դորեմ ki az Respublika Qazoqiston, Ukrayna, Belarusya və yak biz foiz diğer az bozor doxil xaridori mekinə. Şo, korktum şey. Talabot az bozor barıy guşt. Doim проблема в экран дар шаҳри Душанбе гуфтам ки ҳозир талабот аҳолиам зиёд шудагӣ хеле ҷойвайш нест и аҳолиам зиёд шудагӣ бас сайёҳам бисёр омад сайёҳ қариб 7-8 маротиба зиёдтар онам истеъмол мекунанд ки ресторанҳо кор мекунанд ошхонаҳо чойхонаҳо аз худатон бошад талабот ба гӯшт вай сол ба сол зиёд мешавад аҳолии мамлакатам зиёд шуда истодааст муваффақият Илова бар ин ҷаноб оли дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолият дар ноҳияи Данғара корхонаи истеҳсол ва коргади гӯшти паррандаро амалӣ намоем. Кайда? Кай? 21 соли 2021. 2 сол пас. Чанд қадар? 5,5 тонн. 5,5 тонн. Бошад. Беҳамто сол 4000 тонна мебурад, а? Ёвон. Бас аст. Агар шумо 5000 тонн, 5,5 тонн мана ёвон ин корхонаи бузургтарин аст. Ино вай кунанд 4-5 тонн 40% импорта маҳкам мекунед. 40% ҳозира. Аз аст. Масалан баъд маҳсулоти босифат аз лиҳози бехатар ҷойи кор сарчашмаи даромади буҷетҳои шаҳри ноҳия вай мешавад. Технология биёрем вай мекунем. Беҳамто ҳастам инҷа роҳбари ширкат. Чанд қайси ҳисоб кардид то ҳозир? Номода. 2300 тонн ҷаноб. Кам ку? То охир сол 3500 тонн мегзарад ҷаноб. 4000 гуфта будем боёд аст? Ман фаромӯш накардам. Бале, бале ҷаноб. 4000 а? 4000 буд. По 500 тонн шо вай кардем? Не, ҳам ангарҳои иловагие ки мо аст то ҳозир ба итмом нарасидааст ба ҳамон хотир ҷаноб. Даравай нагзара ки душара ман бе инам тра ёрдам кардам да. Барои дастгирӣ кардан бикун бозорро бигӣ. Ҳасибша кай мегирӣ ҳасиб? ҳасибшам замин ҷудо шаяд ҷаноб вале ҳатман мекунам. А? То ҳоло замин ҷудо нашудааст ҷаноб вале. Ноҳияро дадак. Ёрдамаш кунед ҳасиб. Мара вақташа ваъда карда бурда будан геп мо канадский вай мекунем. Технология ки знаменитӣ дар дунё аст, ҳамуна ворид мекунем. Имкониятот васеъ аст. Замин аст, замин проблема нест. 4000 тонна мерасонӣ. Соли нав да пойтахта бегӯшта мемонӣ. муваффақият. Саломат бошед. Дигар чӣ? Микроавтобус чӣ? Микроавтобус қолабош таъризӣ шуда истодааст муҳтарам ҷаноби олӣ то охири сол моҳи ноябр оғози истеҳсоли автобусҳои 8 метра сар мешавад. Микроавтобус моҳи декабр қолабош иншоалло ба Тоҷикистон медарояд. Корхонаи орда кава мекунӣ? аввали соли оянда. Аввали соли. Корхонае ки 28 сол кор кардааст орди Душанбе. Хуб аст, чанд ҷой кор мешавад? қариб 100 ҷой кор мешавад. навъҳои инҷа дар моли дасти ма дар рақамҳо ҳастанд навъҳои орде ки навъи аз ҳама баланд аст навъҳое ки манавин чӣ мешавад макарон мешавад ай бас 12000 тонна макарон борда шудааст 12000 тонн вазири саноат ки зокирзода макарон мо наход ки тоҷикон натонем вай карда ҳичи технология нест. ҳар як ноҳияда монда мумкин аст раисои шаҳри ноҳия ҳар як ноҳияда он қадар технологияи бисёр душвор нест қимат ҳам нест. анам корхонаи орбарория сифати орде барорен ки вай шавад макаронам шавад хоб печеням шавад орди худаш бале гӯшти худаш оби худаш бошад. баъд сайёҳам бисёр меам мардумам раҳмат мегӯяд. саломат бошед. Ташаккур. раҳмат. омад бошед. ман қосимов абдураҳмон соҳибкор аз шаҳри гулистони вилояти суғд корхонаи ҷдмми
Сахова компания мебошам. Пеш аз ҳама барои дастгирии ҳамаҷонибатон аз номи тамоми соҳибкорони вилояти Суғд миннатдории самимиро ба шумо ҷаноби олӣ мерасонам. Муҳтарам пешвои муаззами миллат, мо дар шаҳри Гулистон корхонаи шишабарориро ба кор даровардем. Маҳз бо дастури шумо марҳилаи дуюми коргоҳро ба кор андохта, ҳоло зарфҳои шишагӣ истеҳсол мекунем. дар партави суханронии имрӯзаи шумо ҷаноби олӣ барои истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтаем. Коргоҳи нави коркарди коғазро шурӯъ намоем ва барои 100 нафар коргар ҷои нави корӣ ташкил менамоем. Ният дорем ки то моҳи апрели соли 2020 онро ба истифода диҳем. бори дигар ҷаноби олӣ аз номи кулли соҳибкорони вилояти Суғд барои дастгириятон изҳори сипос мегӯям. барои таваҷҷӯҳатон ташаккур ҷаноби олӣ. барои консерва барои консерви ҷаноби олӣ. барои об намешавад мешавад ҷаноби олӣ. оли веста груп ино қати кор кунед шарт аст аз хориҷа биёрем. сиёмара аз хориҷа оварда истодем. чанд миллион мебароред як сола? 6 миллион. чанд? 6 миллион. 6. кам аст охира. кам аст 6 миллион. ҳам корхонаҳои худатон дам намерасад. мерасад? вилоят ба. мехарад ҳам 100% меравад? мехарад. як чира фаромӯш накун ки 280 миллион қутии шарти ҳам хел вай буд. истеҳсол давраи соли 91. 90. ҳозир шумораи зиёди аҳолӣ дар хонаҳо худашон вай мекунанд. яъне инам талабот ба ҳамон аз 2 баробар аз талабот аз корхонаҳои коркарди меваи сабзавот аҳолӣ ҳам бисёр мехарад. инам ба инобат ки зиёд карда намешавад. иқтидораша вай карда баланд бардошта намешавад. ҳаракат мекунем, зиёд мекунем ҷаноби олӣ. пиёвай ки нетон набошад ё иловагӣ ягон чи бозор доред тапатайёр. вай карда модаку. хуб шудааст ҷаноби олӣ. мешавад ку хока худамон аз худамон вай аст. аз худамон. аз берун намеёрем. бале. ё ки авеста гуру шумо масъалаи вай кардену ҳамин як рафта омӯзем як корхона дар ин ҷамъ кунем. ҳамин масъалаи шишабарорӣ банка баровардан ҳақе ҳам шишаҳои оби минералӣ ҳар размераш дизайни насқатӣ таъмин мекунем ҳам барои содирот ҳам барои вай. ин маҳсулот бисёр талаботаш зиёд аст. ман дар ноҳияи муминовод мана корхонаҳое ки файзобод районҳо меравам мебинам ҳозир меваи сабзавоту консерва вай мекунанд ё ки маҳсулотҳои ширӣ ҷиргота баъзан дар вай мегиранд ку зарфи шишагида мегиранд маҳсулоти шириам инам як проблема ҳал мешавад. шарт нест ки мо импортовай кунем. омӯзем агар ба шарти сармояи зиёди вай қадар ба фикр қимати бадам нест охи аз вай кунед вай рад кунед. коғаза аз чӣ мебароре? коғазпора ҷаноби олӣ. коғазпора коркард мекунем переработка мекунем. хуб аст. хуб аст. раҳмати калон. лекин бимин масъалаи ҳаҷми вайша коркарда бин зиёдтар кун. хуб шудааст ҷаноби олӣ. хуб хуб шудааст. дигаро қатиам ҳамкорӣ дошта бошем корхонаҳо қатӣ. хуб шудааст ҷаноби олӣ. саломат бошед. раҳмат. муҳтарам ҷаноби олӣ пешвои миллат дар аввали сарсуханам гуфтаниям подшоҳ сояи худо бошад соя бо зот ошино бошад дуогӯи ин давлатам вандавор худоё ин сояро поянда дор. саломат бошед. як ҷон ташаккур. шоинова ҳусни ҳастам роҳбари корхонаи заргарии майрамбибӣ шаҳри бохтар. таи чанд сол аст ки мо самти заргариро ба пеш бурда истодаем. бо дастгирии шумо ҷаноби олӣ самти ҳунарҳои мардумиро мо зиёдтар кардем. чакандӯзӣ қироғдӯзӣ тамоми намуди ҳунарҳои мардумиро ба роҳ мондем ки дар шаҳру ноҳияҳо маҳсули чакандӯзии моро ба роҳ мондем ва супориш метиҳанд. мақсади баромад кардани ман ин буд ки мо ҷои корӣ надорем ки ҳунармандоро дар ҳамун ҷа дастгирӣ кунем. дар ноҳияҳо дар ҳамун маҳаллаҳое ки кор мекунам 50 та занаки чакандӯз дорам. занҳое ҳастанд ки қироқ медӯзанд ки ба ҷои кор бояд таъмин кунам.
و میخواهم که در یگان جای شهر باشد، بیرون از شهر باشد، یگان جای باشد که جای هنرمندی تشکیل کنم و مغازه هنرمندان در شهر بختر نیست. میخواهم که سمت کاریم رو در محصولات هنرهای خود را در همون مغازه ها پیشنهاد کنم که خارجی ها بسیار بر شهر نوحیه ها بسیار رفته ایستادند. چند نفر زرگری دا کار میکنن؟ زرگری راستیگه در شنبه کار میکنم، زیاده از 20 شاگرد حاضر در همین زواد نو تشکیل شده کار کرده ایستادن. شاگردان من در شهر بختر باشد زیاده 15 نفر هنرمندای اصیل هستند که محصولات خوب خدا میبرند. جان همین سوال رو کن که یاردمش کن، یاردمش کن، دستگیرش کن. همین تیار کردن من هم شاگردان رو که آورد تیار کرده بی پول. با عرض سلام و درود به پایان به سازگزار سولی وحدت ملی پیشروی ملت، من نوروز محمد و فرنگیز از ولایت مختار کوهستانی بدخشان. اجازت فرمایید درود از سلام کدام نوعیه؟ از شهر خاروخ. شهر خاروخ گوش کردستان. اجازت فرمایید درود سلام صمیمی مردم ولایت مختار کوهستانی بدخشان را به شما برای دستگیری های شبانه روزیتان که تمام سمت‌های اقتصادی اجتماعی ولایت را در بر می‌گیرد رسانیم. رحمت. باعث افتخار و سرفرازی است که با دستگیری‌های پیوسته شما محترم جناب عالی ولایت روز تا روز رشد کرده ایستاده است. از طرف صاحبکاران ولایت در یک جایگی با شریک رشد ساختمانی یک قطار کارخانه‌های استحصالی در نظر است. از جمله کارخانه کارکرد معین کشمیر با اقتدار کارکرد 1 تن در 1 سال با 20 جای کاری در ناحیه رشقله. کارخانه دوزندگی در شهر خاروخ برای 60 جای کاری. کارخانه کارکرد سنگ مرمر در ناحیه ونج برای 50 جای کاری با مبلغ ساختمانش 50 میلیون سومانی که زیاده از 90 نامگوی محصولات را استحصال می نماید برای استفاده تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی در نظر است. این از تری رئیس ولایت برآمد کردی. خدا چیکار میکنی؟ ما سخی و فعالیت مفصل کاری داریم. یخماس. کارخانه یخماس. بله. بله. همین سخی دوزندگی ما در چه بنیاد کرده ایستادیم در نوعیه رشقله برای 100 نفر. اما آینده شاید اونجا کار کنی نمیره. رو برد مونیم. من؟ نصیب. یخماس درآمد بیشتر داره از روباری. حاضر ما و فعالیت کارخانه خور داریم. در آینده نیت داریم که حاضر فقط شهر خاروخ تحمیل میکنیم. حاضر در آینده میخواهیم که ناحیه های نزدیک و دور ولایت با یخماس وای کنیم. کارخانه شما را من وقتی که بودم روان کردم، من سنجیدم صفت محصولات شما را خوب است. نه از همه تعریف میکنن، نه است با صفت. صفت اهمیتی بازار میگیری. مسئله که گذاشتی همش این مسئله دولتی است، این وظیفه رهبری ولایت است و حکومت جمهوری تاجیکستان. دایر به روادید رفت آمد آزاد تنها از ما وابستگی ندارد. وقتی که ما میگیم که ما باید در آبدیدتیم، او دولت هم فکرش گرفتن در کار. ما میتیم وای نمیتیم. ما باید باشه ما گفتم که آینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان همچون دروازه طلایی تاجیکستان خدمت میکند. همین خیلی شده ایستاده است. راه ساخته رفته ایستادیم، راه سطح بین المللی شود، بسیار پرابلم های این چیز هم از بین میرود. دایر با صغیردشت کنه انگیشت در جلسه نزدی حکومت در نزدیکی بود. من سپارش دادم ما این کار حل میکنیم. آینده کمتر راه شوی کردن در کار جای بسیار وزمین است و هم موسمی میشه. اونجا همه چی را گفتیم ما نیروهای برخی آبی سبزار جلبی سرمایه شروع کردیم. ساختمان شوی میشد. ایشکاشیم در اونجا رو شانده ونج کار کرده ایستادیم. خودی خاروده کار کرده ایستادیم.
театр сохта истодем, хонои баландошона 12 ошона сохта истодем, мактаб сохта истодем, нав мақомоти ҳокимияти иҷрои маҳаллиро сохта истодем, баъд ё вилоята мо сар мекунем, роҳҳоро асфал пӯш карда ва чароғон карда истодем, коромон рафта истодааст. Насиб бошад, тинҷи амонӣ бошад, сиҳат саломат бошем. Ана духтари ҷон баъд соли оянда меё бо мондагӣ гапҳомон ҳамҷо мегирем. ҳазор раҳмат. Худ саломат бошед. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.